Шарындагы Вещевый рыноктагы штора дүкөнүндөмүн. Саламатсыздарбы? Азыр баларын, сапаттарын тартып көргүзөм. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандай булар баларын, сапаттарын айтып берсеңиз? Азыр күндө мыналар жаңы келип атат. Качествосы да жакшы. Кийин буну карнизге, труба карнизге тиксеңиз да сонун чыгат. Мындай. Кандай карнизге? Труба. Труба карнизге. Карнизге тиксеңиз сонун чыгат. Шулар калына, партерде. Партерде эле да булар. Партер. Шулар. Азыр жаңы келип атыптыр да. Шулар бар. Кийин мындай однотоннийлар бар. Булар 2 сеттик кылып тигишип атат азыр күндө. Шулар дагы модада. Материал эмнеден экен ушун? Вилурдан экен. Каяктан келет? Булар Кытайдык. Кытайдык экен. Оналар Мыналарбы? Мына розовый, күрөң, бежевый цветтер булар Туркияныкы экен. Метрлери канча болду экен? Булар 800. 800 экен метрлери. Ар түрлүү. Мына велюрлар метри канча экен? 350. 350 экен. Мынанда аркы. Мына эмне деп аталат? Мына ушу материалдар билесиз? Мраморный материал деп аталат экен, тоже кытайдык экен, метри 400 экен. Это двусторонний турецкий тоже. 2 томонлама, но 800 метр. Метри 800. 2 томонлама işlatılır. 2 tomonu. 2 жагы тең. 2 жагы двусторонний эти. Mana ikinci жагы. Сонун экен, бул дагы свет. Метри канча экен? 800'dan bular. 800дөн экен. Mana monolar тоже yangi kelgan. Жаңы келиптир, метри эмес канча экен? 450, 500 deymiz, 450'den beramiz. 450дөн беришет экен. 300 so'mlik materiallar. 300 сомдук, метри 300 сомдук бар да. Bular partiyalar bizi. Monolar türlari. Азыр тилдар. Mana monolar 600'dan türlari. No mono qimmat 800 so'mlik partiyada türlari bo'ladi bular. Мыналардын тилдары. Мына ушулардын комбинат bo'ladi. Комбин эме кылат экен да, эки. Monolar poloskalar 150 so'mdan. Aha, 150 so'm. Amolar ham 150 so'm. Turkiya bular ham. Turkiya. Shunday. Monolar 350 so'mdan Xitoy. Xitoy ekan. Kachествоsi yaxshi. Yaxshi ekan, kachествоsi. Sizlarda dagы qancha metrlari mana jo'nakay? Mınalar 350'den, 350. mınalar 550'den. Materialı lyon ekan. 550 ekan. 550'den, 350. 3D sizlarda yo'qmi? Yok. Mınalar 450'den. Mınalarda. Bunalar qanchadan? Pullarda 750, 650. 750, 650 deydi. Metri. 180, 200'dөн. Анда bir 3D эме бар экен. Занавеска канча метри? Метр 500 Метри 500 экен. деп аталат. Метр 500. Метри 500 экен, 3D деген экен. Занавеска. Мында дагы ар түрлүү эмелер бар экен, расцветкалар. Канча 3D деген эмнеңер барбы? Bizde 3D жок. 3D жокпу? Мыналар ошо түстагы видеосун айтып турган. Мыналар 1300дөн экен метри. Турцияныкы экен, материалы замшка окшогон. Бархатный деген. Бархатный экен да. Мына жандагылар канча экен? Булар Chanel материал. 1300 тоже. Метри 1300 экен, Chanel материал. Аркылы эмеси барбы, расцветкалары? Расцветкалары ошокто бары бар. Эже 5 кыл расцветка. 5 кыл. Бордовый, молочный, күрөң, мына шоколадный. Мына. Буларчы мына? Мыналары 1300 каланы 900 напсы. 900 жукасы, калыңы 1300 экен. Жандагылар 1200. 1200. Бул эки турдусу бар. Мына бирөө розочкасы менен ичинде. Мына бирөө башкача ромбик. Мындай экен.
Daha qanday uzun eskilarni? Bunalar özü metre 1000 so'mdan. Bunalar 800 so'mdan metre. Original жақсы, firması da жақсы olardı. Vысотасы 3 metr. Ha bunu arzandarını satıştırdı adamlar. Alarki vысотасы 2,75 болады. Ha bizdeki standartına bardığı 3 metr. Oşun için akçalar kımbat bizde. Vысотасы 3 metr üçün qımbat ekan da bularda. Ha bunalar 800 so'mdan. Bıyılkı modalar şolar. Bıyılqı modalar bunalar. 800 ekan emesi. Tuşları arkanda ece. Vысоталары qancha bulardan azırq? Bular kem oşu 2,90 болады bular. 2,90 ekan mına şu. Березовый, кафеный, розовый, Расетkalari. гран. Barbı setleri var. Bordeaux, 2,90 deyt uzunluğu. коричневый, Bardıq sveti var ekan da почти. сиреневый var. И мыналар однотоннелер уже. Bular qancha metr vысотасы 350 qancha? so'mdan. Bulardiki ham o'sha 280 bo'ladi. 80 ekan Biroq vысотасы. materialda qalinroq. Narxi arzondan ko'ra qalinroq buniki. Qalınroq. Ana nima chekelari bustalib ketmaydi, boyaqiday unday burashib ketmaydi. Aha. Ular o'zini tashlab turadi, uning kачествоsi yaxshisidan bo'ladi. Malar dele Еще şu. мынау турецкий 650 so'mdan. 650 ekan turetskiy. Buni kitayskisi bo'ladi 350 so'mdan. Kitayskisini biroq bizda yo'q. Jalan Tursiya sizlarda. Ellarda bor 350 so'mdan kitayskisini sotishadi buni. Mhm. Bizda buni bordigi turetskiy. Vысотасы 290 2,90. Metri 650. 650 ekan. Bunalar 800 so'm. Turetskiy тоже. Высотасы 3 metr, bunun ikili sveti var. Mında grön svet men ekan da sera svet. Seri svet. İki svet var. Bunalar 400 so'm. Turetskiy mramor. Anda разный sveti var. Turetskiy mramor deb. Qancha bularning metri? 400 so'm. 400. Har turli. Tüstör var şekil. Daha bu yerde ilinmegen suratlar ham var, tüstör ham var bunun. Bardıq tüstөр var ekan da почти. Желтый бар, например, bu yerde жоқ. Черный бар. Тоже bu yoqda жоқ. Bizde seriyden bir mınan silinip tur. Biroq budan aç seriler ham var. Темный серый, тоқ серый, ач серыйларда бар ekan, бардой. Все бардық светтер. Мына эметчи? Мына партерлер qancha? Bular 400 so'm, 350 so'm qilib beramiz. Бул Турсия жагак. Bular Pekin. Pekin ekan. Bularda tüstörü көп. Түстөргө экен мындағы. Эң жакшы кымбат нелеринчи? Eng жақсы қымбаттар ошо баягы Жанагылар башындагы. Бuyagı уже Pekin kitayskiler arzandап kete berет. 350 so'mdan var, например, mınalar. 350 высотасы канча? 280. 280 экен да китайскилердин высотасы. Мыналарчы, мыналар да красивый экен. Bular уже новинка, bir yıl novinkalar bular. Metre 250 so'mdan. Vысотасы 280 болады bularning. Aha. Hazır mende 5 tüstü var. Bu bunda biroq tüstörü көп. Alo. Тюлдөр канча силерде? Tüller öz arzanda arasında 140 so'mdan bular. Metre. 150 so'm uzunlar. Bunalar 180 so'm. 180'den. Buna zalatischer, молочный, молочный. Молочный канча экен метри? Метр 180 so'm. 180 экен. Arzandarız bu ya. Тюлдөрүңөр канча? Bunalar 350 so'm. 350 экен. Buna 450 toka. Astın dele gibi var. Astın alırız. 450 экен да метр. Высотасы канча ошо? 285 çıkart. 285 чыгат. 350 so'm var. Ушулар канча метр? 350 bu arada. 350. 350 so'm. Bunlarga çeyin 350. Oşu bu yakı kımbatta keteyek. Bunlar 450 so'm. 450. Bunlar 450.
Ota sonun çıkat bu ara. 450 eкен ушулардын метри. Mınalar 500 son. 500 сом. Gülü köp bunu. Күлгө экен. Mınalar ama şu nежный boyakında. Gül azrak olsun degендеги 550 son. 550 экен метри. Mınalar var. Grek setki dep koyulat. Грек сетка Ова. канча метри? 500 son metr. 500 сом. Üstleri var bunda. Bakalım üstleri var. Грек сетка деп аталабы. Ова. А мне грецкий неден Ozu го Turkiyadan gelir. Просто material ошондой. грек сетка деп аталат экен да. Канча 500 дедиң? 500 son var edi. Mınalar 700 sondan. Сонун экен ушул 700. Sonun çıkat. Bogатый, нежный çıkat olar edi. Мыналар деген. Необычный çıkat. İlgende. Это сон. 700 метр булар. Это красивый. Ошолар 700. Турцияныкы? Олар Türkiyanık. Hı. А мынабы Pekin. Пекин. Канча метр? 550 son. 550 Пекиндик экен бул. Mınalar 650. Bayakında mına kampanyanın bu yakta gördünüz mü? О, ошонун тилдер экен да. Mınalar kımbatta keser etmiyor. Канча ушул? Mınalar 850 son kup vereniz bunu. 850 сом Başı дейт. sonun çıkat olar. Красота. Gülleri вообще необычный çıkat, вообще богатый çıkat bular. Мгм. И еще новинка у нас. Самое Новинка последнее, экен, да? Поступление. С последней поступления дейт новинка экен. Канча ушулар метри? 850 son. 850 дейт. Ha. Красота. Сон. Необычный. Вон сеткасы вообще sonun bulardı gece. Сеткасы деген. Mınalar Метрлери канча эле ушул? 850 son. 850 деген. 1000 son. 1000 сом экен ушул метр. Эң кымбат ушул окшойт да? Жоқ, bu da kımbat. Мындан да кымбаттар. 1000 son. 1000 son. Buların uzu ne yapmış diye bayakında güller. Benim her bir gülü kalçada oturan olsa onda tesilik çıkart, dizilik. Тизилик деген. Aldığında gül çıkart kalır. 1000 sonluklar hoş olur ece. Ha buna var ya kımbat adırcayın. Булар канча? 1300 son. 1300 экен. Эң кымбат тюлүңөр. 3D А, tüylü koyup. 3D тюль бу ушулар. Ulardan emez, adden çıkıp duratu. Güller. 3D тюль ушу жерде экен. 1300 экен метри. Турцияныкы? O, Высотасы канча болду экен ушунун? buları satası 2.90 ошондо, ece 3 metre болуш керек. Bularda ошо. Это красивый 3D. Allah yamana. Пока бары ошо бар ece. Эң сон. Бул жер вещевой рынок, а? Вещевой рынок, ова. Ориентир ошо Гилен базар кичине ылдырагында жолду боюнда эле контейнер. Биздики именно контейнер номер жок, экинчи реплойчу санаганда. Телефон номери 0550 49 90 01 и 0500 49 90 01 0779 05 37 37 булар.